Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Ke St.Paul'S Parish apa Shillong hakakat saudri unok pra arajar pausan Jingpynhap Pyrda no yaga jingraki yaga jingdap ndru pausnam niga Diamond Jubilee las dang yaga niga sngi deka mas bakot lapen benta du Episcopal Vicar ke Jalan Yamba Shillong Reverend Father Richard Majau ringkat ke Jinan Lang Jong Parish Priest Reverend Father Tobias Khalngap Benta Reverend Father Yones Kong Thorem, Reverend Father Genesimus Nongneng, Kibirigi Padar Sundrap, juga St.Paul'S Parish, Reverend Father Henry Mana, Ublalongteng Parish Priest Berim, Reverend Father Sylvester Nongkenri, Ubri Parish Priest Jongmon Nyangla Parish, Reverend Father Edmund Carson Theo, Ubri Parish Priest Kedingyay Parish, Kipadar na Seminary, na St. Xavier's Banadon Bosco Sunnyside, Kinthopru ki Sister na Visitation Convent Nongse, ki Sister Carmel, but ki Sister ka Divine Mercy. UMLA Jongga Milim Constituency Baroni Willingdo, Kinosha Khot Ngobha, ki Bedeiru, Kinoirap Barat Ba Eke Parish, but ki Pat Rimnget Jongga St. Paul'S Parish, Dingyay Parish, Monyangla Parish, Pomlakrai Sub-District, but Nagi Parish Kibedan Hasor Shillong. Hading ka mas bakot, lalai buram ikinong kersyahan, but ki Bladan Benta, Bano Senyang Eke Parish. Hakano apa isngi na penlong siya ka Eucharistic Procession hakabo Archbishop Jongga Jalan Yamba Most Reverend Victor Lingdo Lalong Kongsan ban penyat yaga Jingmani Sacrament. Hadim lapen kut yaga Jingmani Sacrament lapen buat pan sa program naga Same Blaze apa Shillong ka choir na Pomlakrai Sub-District ka choir na Monyangla Parish na Dingyay Parish na kabalang Shnong Maubena bat naga St. Ephraim's Choir. Lapan kut ia kan ngasngi dekat Jingpynhap ke lama Jubilee do Archbishop Victor Lingdo. I will also cite the board of the parish like the Jubilee. I will actually be doing to the I will college with the summer border company. The bond created by this Brian Julie, Oak Bar Julie. Jingpynhap Parish official inauguration na pinlong akahandre utere ujamang hakhandai spa andre usan akaba yau Reverend Father Bucheri SGD
lapin kampi kum Parish Priest beningkong ayang mani jongga St.Paul'S Seminary ia kabalapan longlong kum kayang mani beningkong jongga St.Paul'S Parish Shillong kagating jongga St. Peter and Paul's Parish balapan na rado kasdang kablani kedua senam khatmulai spa inyong Namar hadiin utai usnam latua balatip ya parish apa Shillong kum ke St.Paul'S Parish aga jingsisha ukra bucheri SDB ulaong nado wasdang yau bishop Pyrda banjir ya ke parish aga kerten Paulus berkuai batu Petrus berkuai kenang ini giri kuai ibalong roki rishat kabalang bakini sa bat bangiyo jingiram bat jingiram Kadai kesegi kemakmen sisang nak bentajungi mentah kesegi bagi penahap pedang ya kini kejingan ke kejingan ribu senem jang ke Parish apa Shillong ni slow kemen media slow ya ke history ya kejingan nanti jang ke Parish bagi ke kejingan ke bagaimana ni slow ya ki Syrian missionaries kita terustam hagini ke Parish but pada ke Parish kalau pun kalau betul kadai kejingan terustam joki kejingan jangan jang ki bishop waktu kapor killing do but ter kejing syakri jang kiwi killing do kiwi sister kiwi killing berkum jo shibun ki pa ki jang play ki bertreshtam nak bentar ni ke Parish apa Shillong hakini ki robustem kidan ki berang kat bengi kidan ki bala yad aswajuni hakini kesri dak mensiam ke besungo yo play ni duai nak bentar juki barok ki bertrain nak bentar ni ke Parish ki berang kat bengi ki bala yad aswajuni bat khamta begini ki berang train bentar ni ke Parish bat ye bi pal ki jong play ki besakhi ye kini ka diamond jubilee kini ki jinda Jerusalem jong ke Parish apa Shillong ni bo ye ki duai dak mensiam jo ki sungo jingi yo play manigar pa yo play punai the shibun ki jingku magani ki dai ke senjam manang ya chman manang kiu jprang ke jingai manang la shu manang petskem ye ki jingai jogi pa ki jong play ki baha agani ke Parish ling ba agani ke Parish lemi shibun ki Parish ki balabi agani sem ki brother bagi manang semi shu agani sem ki agani pon ban sawan ni duai agani pon agani basku pon bo blem the ye ki jingku ku berpang ye ke Parish Shillong mangilong ko biang bibit dan cimenta agani mas ku ku men ku parang dengan ku bergilam ki dampok kanang menang ku kre benar yang ye ki jing maya ku kai bagi dan akmi dah kejing ini ye ke si krau jo kejing khai yo tra tuai ni pa de mi begin klain man poi se kejing kemen jo kat kini kejing penem ke krau mengi nakhi ye ki berobor dah kendiam kurkom ke Shongkun dah kejing risak men dau trai jungi juti zu khon jeme ubem madu sejarang kan meg junang goe jo men siam ko ublay junam la junam kajing pule na bicar di sayan chumpa kari kinja da kadau khiang kin sanmen
Parish liap kan sasat men bahkan po sentiu, kemudian lili kan sapo kerhai, bahkan bisa dah kecing men dah kecing uang. Dia andai apa ya keburam jom kali benan, ya kecing ini jom kekal mel batu syaran. Kin saya yang beram cuai, ya kecing ini jom play jom ni. Tupen klay lagi di batlat, tupen sklep lagi kosong di bakir be. Tu orang lagi tu di bating be, tu le ya wating. Happy, play junkie, on one level foot. Dah berjingle mati yang jom play. On one betul penlai em yakin. Takin jom try. Sikim cokap aku, Shillong kita biasa, kupar, haju kejiwan jutra. Tak kumu nonggat, upload so kodo cerita. Jaka bagian haju bakat tunda, anda yau silap, telang babu silap akan. Hero kita bandlang kita biasa. Penskam lagi dulu, nama kejiwan jutra kerajaan. Wajahun para mati, ku para benar. Yo bisa enam, hakni nong bisa, ujian berkata. Kum kan bisa, kejinya isa, siton, bat kejinya isa, tu simnya kinong yasupa, kita lakran akan kerjaan jual. Katin jumpa. Who try and bring God but you? Kajing pulih ke gospel bakul, katumu Matius. Abaki mengang kecil kila lejno, ujisu ulakran sepang Yohanes hakipat bak. Ya ka ay nalit manpit hakari kenja ya ukha mapikhi kale te ya ay kaliya lekpet ya ubri wakub de kijan bani akmi kibri ki baryam de kijan bani isham haki yinsim te yano pen kale ya lek manpet ya udang itu pa haoy nga om hapi kila yogi yo bakham palan bani ya udang itu pa Naba, desa panguli balatkok, hakmi ngapa ya ulong lam kubur jungan, haswa jumi, uban pintre ikalimti jumi, sisa nga om hapi, apreng pitu ki balakhan ikintei, om patsidon ring, uban pangkrau bani om Yohanes Baptis, ajar kata ubarit tam kahima beneng ukam krau ban yau. Ya ki para lembaga kebenaran kata hari ini support, ya ki system, ya ki Pyrda ki jungi, ya ki nong tray banang jungi, bat di paro ki pai ki Jubilee, baik itu baru kerasa kat subhan, mandan kat hari ini support. Ngaslugu hari ketelatang ya spesial Richelindo, di belakang ini minta kesini, mandan kat beti hari ini support. Koi insidal mereka beti sibin performance ni. Mana sungguh ia iba aina gini kena mandar rengkat beti man ainu yo play rengkat beti agi ni kesini nak beta kini kin ribut ni kisnem kibla yang agi ni Parish kalau kumba kalau mata
Semua hadu kata kemenangan orang pasang jadi emas tua yang ki first region missionary ki berteri borba man peluang yang di parish man sedang yang di parish ki bishop aku ke por ki beri ki jinan kam man sedang yang di parish ki lindo ki reunion ki non tribal ki pelawan lagui ke por segui ke por kumangilong kita dan kabani yang ni kita buat keberkelano ibraya Yeshua akan dikasih ibn Paul yang kecil semua jenis Jubilee akan kamu keberpan nak bertajuk iwe ni tuai bau play menteri yang kecil tu udah ayah kecil buat pakai ni parish kanang crown kanang kecil nang yo ke bor ke Jubilee ay kini kecil lagi kini ke diamond Jubilee kini kecil dah ribus dan kamdeng tan kecil ya jogi sri kecil ya jogi kayu di berai bagi sedem hendai kenong kalat kunci menang sedem kecil jogi pak ke Jubilee kini kecil anu kecil kini kecil kuat kecil bani ayu Jubilee nak bertakki ke bar ay bagi tu parish belami kini parish personal kinang kan ya kecil kinang crown ki baru akan jadi play bagi ke part Jubilee mentasi ya kini ke parish personal bagi kita baru kena ada shibenta jangan di parish personal haki di board kita haki di Islam kita mentasi sini gospel Matius lagi ni kenang kamu khabai kita berbagai kamu kenang ni mentasi habis Islam ya ke Jubilee mentasi betul ni Jubilee mentasi kaperlu ibu berkat Yohanes berelap melawan prophet. Orang tahu prophet bukan crown yang punya prophet. Kemudian Allah Yesus menang siapa? Apa gospel? Apa misal dia kini gospel ni suruh kumpa, syibutan ni suruh kumpa. Yohanes ada tian. Yang Chris, yang Yesus berlawan Islam semua. Kira, let them kili. Hatu dia mau Chris. Nede berapa? Yang lu, banuan hadiin semua. Lain sebab syibutan ni suruh kumpa kadang kecil hatian. Ini bagaimana pusatnya kini ke gospel. Nasmok kubu Yohanes. Kat kecil kerau cukup Yohanes. Umtan kecil hatian. Ya ke bau Chris ule. Umtan kecil hatian. Hendai lesi apa bendi ulah perkat. Kisi jumul kelapoi syabukut. Bandel kam ya kisimran juna. Ban itu ya Chris. Nang tak ada ulah khat iki. Berong kili kedu ya Chris. Lesim dia yang kecil ada tinjung Yohanes. Hendai upah berang nang ni cakap. Pinsi yang ti dah hakalanti, hakajilanti jam leu nau pedang. Perang sekarang tak kasih. Lesi opre hakajilan juga keman kasih. Yang idol kecil ada tin lagi sakramen. Yang idol kecil ada tin hakayu Kristus kuat. Yang idol kecil ada tin hakajilan play kecil. Nak kata aku jadi itu bisa dan lagi baru. Lesi kawan kata kecil ada tin. Hendaki kau berang mata kasih. Uji sudah kecil ke jauh. Dekat kecil ke jauh pun sekarang ni yang kecil play ni. Bangim day pandang kecil ada tian. Yang kecil ni how Chris lima kebalan katlet. Nak benda kikili kita semua lagi hadarat baru. Bau beli na ay ki akan sian jom gajungkanen. Bat hakajungin bat kena sahabat hawa jungki. Tuhan yang kutrai Yesus. Idway na kerja Parish dia, pada Parish mana kibanon kisah jauh diamond Jubilee. Makin mangin dia gospel, makin amat ada jingin jongki, makin mansisok kerana ringkat makin manusia sem jongki. Tuhan yang kutrai Yesus. Nak benda kejinsuk, apa bangun, bat keberthai, bat kering, bat kejad bener ini. Benginyai Jingpynhap bat kejini bat kerpan bentar ki bapang basikan ki bakerdo bat kamkam ki badu jingkermen makin bahai bar bar shobli Tuhan yang kutrai Yesus. Nak bentar kilingdo kiriunian berbaro inong kerebalan ibelano senyang man penhet izan ya kejingat ka Parish kejemi ibelakano bau boleh lagi yang jinjat hai bau Yesus neng Tuhan yang kutrai Yesus.
Ai ku trying ke pan be ke Jingpynhap ngo blai jungi. Entrwani khan sange. Badan pendet ye ke tang bas dang ke Jingpynhap ke bakin tang. Badan pentrei ni ke bol ke krau ke Jingpynhap jungi. Dau ke try jungi. You try not really God but me. Who can do like you don't know? You know you try to rock to play Johnny. Shisha dalam bersama hak bagi badai ke deiti jungi bagi Jingpynhap lagi. Aman bagi bor bagi jaga badai ngo ini ku kenar ku pabuk ku ku play with bor pam juga. Ling bau try jungi Jesus Christ. Ubah ke jingan dengan bang jungu la sim. Ye ke jinglong bring ku po jungi. Bagi pendet ye ke sander. Kamu lamang nadu mencuba. Bola play na ke bentang jungi ye ke lenti. Ye ke Jingpynhap bam juga. Kenang bahar ke jingan ke bahar juga ke bor ke buram. Apa kadu kadua lepas pau ye come to me. Ni ke bentang ye community ye kata ke sini. Inna dan priang ye kata ke bah ninu. Kapang ninu ban kermen. Bat ke Jingpynhap ke berkular jami. Mana mengatakan bagi angel bikiar dengan lagi ketsi yang bagi mah. Dan baru kita beli ki bawah juga beli. Irwaya kecil irwaya ini bagi benar langsungnya. Shisha dalam buku ku try bagi dia baru ke kham ke dia roh ini. Lama lingau pun jadi try jadi Jesus dekat bawah begini ujung ini buku. Ni aja ni buku mungkin tak lagi baru. Dan nem jusnya bentuk beli lau pun. Kenang benda dua bumi, ada benda serkesi, enterwan dia kerja pun syakir kata ujung ni. Nama kita bukan par kita berjuang mensim, mensuku bahawa berjuang dengan jingan. Kita mengira bertentang ini, begitu kalau ini kemet Islam, juga pun juga perangai juga Jesus Christ. Belum kau ini bertentang yang ini jimaya. Nama buat kami kepada IT no le shimi aku. Mereka ayu ini udah dua aku, mereka dia pun ayu kesenggam orang. Doshim itu bang begini pergi baru. Nama kami kalau kemet juga, ia kepada LIT nak bintang jampi. Hak itu berkong dengan lagi bahawa Malaysia ni beri, mereka ayu ini udah dua ikut air kesenggam orang. Doshim bertuti negeri pipan. Nama kini kalau ke kuri juga senam juga juta mutma ni bang juga. Ia kemudian negeri kita jampi, dan negeri kita kita pun negeri kita jumpa di pipan. Tule ia kini bankan mau lagi.
pra Jubilee, mi begitu di pop Jubilee. Scriptural fact Jingpynhap Jubilee. Jubilee berbor-bor berbisnes, waktu zaman mereka menjumpai bakal berjumpa. Ibrian semua yang kecil, banyak kejiman biang jumpa, yak nanti pun pulang lebih berkuat. Yang kecil palang kejiman Chris, baru pernah berhari ini yang kecil berjumpa. Kadang bilang mereka, yang kethom juga ni kecil, jumpa pulang lebih bersama kecil. Kibat kemen kecil kemen, bagi bersih atau kami senai. Doi भी कि मैं शर्त का मुताबिक कचिंग गई आगे जीवन में लोग जो लोग सिंस पाल चुकी उन पर ना पढ़ाई के बिना उन जो कचिंग में बाम जुकर और मन भी हम हाथ बुराम जुमु बाकी कचिंग को जो प्ले बरन बोर बोर रुकपा baru kun baru nisai mukul on berkul bi kamas kalawain mulai berakhir bancetri yang utrai. Yeah.
Sim nakian kanyalang na bakil ko bantu mongkon. Bapa sesem yang bilang berat. Shongkun berjiwa ada Chispa Provinyo. Chispa Provinyo. May pusal, may kaling kuno.
Dan nangi, hadiah kisah cini, angin yang salam, pada kering cuni. Saya sisir kumpala otai ini mentang sedang berjaya no ya. Sim bakun Ngi ong borolang Yaro yami ku Jisu Isangu yami ku Jisu Imani yami ku Jisu Nyai julud hami ku Jisu Kublai shibon ku Jisu Kabram hukpa barukun Barumen sim bakun Shua bersengap yang terai Yesu Ngkhat kuya dan wai macam wai bersih bakun Bon persya yang ia kena ngepor Kumanggil ayat belang bulu terai Lengba kena yusna lengka Mentapan ikwaban Sengap jika sur cukup terai Dah kabar Ni pelak cemut Shua kata tungin panu mesin belai mesin bakun Bon persya yang ia haga dia ngepor
kabar pra dekat kabar arko Kohika yaki ban rakhe kukum chunga baro Ba to tips kem bangan dandin kat bati berbor hadu kawai no kapertai God gospel before John try Pakistan में नाशिम के निकला बंद कुबले यपी बारा खामता मगनी का सिंफ्राई फिर रखे ये का डायमंड जुबिली चौंपी का जुबिली का पोर बंद कर माल ये का जिंकमैन बात का जिंकपन थम्मार नी समूह योगले Nakabadal ka chingkar khu baro bapili apniang Apadang kini kin rew kusnem baranet no Kita ka chingkar khu kilong Ka chingay Ka yin kisam ki babha Ki samlang ki babha Ki nongyalang Ki lindo ki runyam Bad baro ki rungay Minta kasi pilayay procession Batkan mau yang ni bara bau kresu yai lan bat ni hakine kin drill pusnam baladek no bat yalam yang ni bat yada yang ni bara nak ibo juga cingdom bat kresim ya ka phang peneng u kres jisu de ka thamai joka chikar men jongi bara Stephen Kong jong Timothy iwe Paulus berkuat, lepas benar bau Yesus Kristus, udah kecilkan men cungi, kecilkan men kalong, dan hau Yesus. Abang idan yang Yesus Kristus, idan lot. Bau Yesus orang gospel mereka kasih bagi pulih, ngandan dekat bati berbor, hadu kebawai orang percaya. Balai dan hau Yesus Kristus kalong kecilkan men cungi. Nama ulah job ya kapot. Nama ulah job ya ka cinting. Nama ulah wengno ya ka cingjum. Nama ulah wengno ya ka cingyak. Nama ukular bonomino ayangi. Nama ba ka cingye cingung kalong kam krau banyak ipot cingi barok. Nama ba ulah uju blay menin minta bat si junam. Nama ba ulang kacing bom cukup yang ini baru akibatnya. Uji sukres ulang cikermen yang ini kesam jangi baru. Uji sulapan kau yang kacing mong nak ini kesam jangi. Kacing apa yang perah jangi. Kacing dua cikermen jangi. Uji sukot uwer yang ini baru banyak tuailang. Banyak pendeu cimut lang, bat bandrai lang, kanung-kanung kekam kebabha. Habadon Jisu dan Jungsuk, Habadon Jisu dan Jingpynhap, Habadon Jisu dan Jubilee. Jisu ulang ke Jungsuk haki ying jongi barwa. Kamta magani kepo, Jisu dan Jubilee yakikun samla jongi barwa. Kisamla kiamat bersen jing juk jing kelmar cimut jing syakte akan jing lombra jong kiai jong ne kapertai Jisu pat yai tinti kisamla waibor banong em yakipot banong hoi yak jingpha baru Jisu baru akim yai long badan cimut berkebah pernai kalau wei jong kisamla Pakistan ini Playshipon yang pelaya eliti kini ke Indri Pusnam ni kertiang dia ni tak semua ayo play ni pecah kemar kecikan men banyai sedang harsan Pusnam dia ya kata ke platinum Jubilee
banyak impat ke bamenta jadi im ke ci teli ke ci ci ama ci long ko bay da ka balik bamenta ni im berbor ka ci kermen jo try jisu ubadan hale halor kani ka tuan un chan bor yang ni un kat ku ya baro kiling jo kiluniam ye ki pai ba kilong pa kilong kami ki kon samla ki kanare badan saudong jogani ka Parish ai ku lay pi baro tuaya ka ban changi balaya ilang bo jisu kani ka po do jisu ka ku un ka do ye pi baro akani ka po chung pele chumot sipang pang badwai ban panu jisu un ka ku yangi shwa un ka ku yangi barolan mela buat pedeng jungi ka jigan mau ka jing sya chitom jong ni to ya rabi man buram ya kan mek bekas nam jong ni khna magin yo berbor ki so jo ka jing sew spa me wem basan sya chunam la chunom Kaburam akpa barokon baromen sim bakon kuaya ke dalam kami kecil kuai dia roh try Jubilee Parish Devotional di asosiasi menjadi sekitar dari lama sebagai Jubilee anggota Jingpynhap. Oi. Oi. Patutnya. Subang hari seperti jam nampak di jok dengan berhenti jabatan menjadi Parish.